大家平安，ya jawai tu cua ka teman-teman nama kecenana sulibat. Saka tu cua ka teman-teman na ruta kitului na kai na cemas ima在tua Kolosai，ima在tua哥罗西书1章1到14节。Sang-sang na sulatan ima在tua ita kayan patu tapulu katu sepada kayan. Tiakan nanti Paulo sinikirain tua warung nua cemas seman singkaulan ni Kristo Yesu katua David kati Timoti seman tigami amen tanumu na sekurusai ya piniri nua cemas cau ana kemirangan ania betik tua ta kisusu tai Kristo ula sini pakizang tanumun nuata kama cemas azwa na pakisumali ya pas iling katwa sulivatan no inuri-nuriamen tua patara timon marba-rebamen paroro tua cemas kama nuata marere ngati Yesu Kristo ayatwa na serandangamen tua no sarwa na ipaparang zetai Kristo Yesu katwa no kiliwa katwa piniri inwa cemasa cau wa mapolat kan sang-sangasan ka tau cikeran nemu tua zwa akaurida na toro ana penakarbareba akai na remandangamu tua pujangaran na pinaka tua zwa akai manasika no sarwan katwa no kiliwa kana kemasi tua pinadiri tanumu na pujangarani tari babau aichu ana penakarbareba akai ini ka manu amina sintau cikere tanumu na sitau cikeranga uta tai ika cawananga sa jangarananga sa bangal maru namayanga tuanu alinanda ka temakita gilemu kilanda kiniranda sano raloi nanga kemelang tua na pakisumali pas iling na cemas sano detu sano bangalanga na kiturumu na kemasi tua nia sarat ania sinikiliva kati ipafo tucu taichu na penakarbareba kai Tiamadu masa tiamen na kisah mula kipusen sensengan tua patara ti Kristo pai pasemaraban nanga men ni maju tua no kiliva kana kemasi tua dala parabaca na baba mana sika tua nya linanda tua patara timon ini kamen na pusekezan tua inuri tanumun aki aung tua cemas tua no sigagawan tua na makakaizazwa puvarungan na katua pulingaringaban kemasi tua tala parabaca na babak tua no sibara na kemelang tua warung noa cemas no maya tucu anu sikabalutan ki na sejale petua kinasalinga nuata marai-rai mana manga kinareba ni maju au no sikabalutan ki benangan langa tua nangwangwa anu kinudan anu kinilangan tua cemas seki pada temudur ulamuna kemasi tua kateriguan na picur ni maju gemauga otwa na kedosura picur saka izwano warung yadi kita rupacai ta na mana manga sano pasirwa na marwa tuano kama cemas ayatwa na pasjale tanumo tua kisah selang tua piniri ni maju cau kiaru tua mangwaan itua zemarazerat itua pinalavakan ni maju
au pas ilingin nitin ni maju ka kemasi tua picu renwa jam-jaman satia ka valu tanga itua pinalavakan nua sinikiliva ka halakan ni maju au masa sinikiliva halakan nua cemas sa pajekatan anga ada pasari-sariu satia kama soadayanga aichu kainwa cemas sinibi cikema在段哥罗西书1章1到14节督促心里不打弯福音的果子呀福音的果子Saka aichu心里不打弯讲的听因此自从听到了有关你们的消息我就不断为你们祷告求上帝使你们从圣灵得到各样的智慧和理解力能够充分地认识他的旨意 Manasika tuanya linanda tua patara timun ini ka mena pusekezan tua inurita numuna ki aung tua cemas tua nusigagawan tua nama kakaizazua puvarungan ka tua pulingalingaban kemasi tua dalam paravatsa na babak tua nu sivarana kemelang tua vanga lenua cemas sinaya canutin tu cua ka jaman-jaman 福音的果子 Saka ditina ma pulat 我们不是只有当基督徒而已 Saka 不是只有受洗而已 不应该仅此在这个受洗 而更重要的是要领受 Gemau段 那 mevawan daya 那 mevalu 领受重生 领受从天从圣灵而生的力量 勇敢承认且真实见证生命的改变 Ayah sini pas maro januti ni maza taichua papapichu le januti nama pulat Saka tucu aruja sikinum 默想 当我认识上帝以后 有尽力做 去结果子吗 结果子 Ayah sini pas maro januti 我们认识上帝之后 有尽力去结果子吗 Sini ayah januti tucu ka jaman-jaman Setelah kinana kinunum 然后我们就祷告 kinunum 对着 sini pabai nuat sema tucu ka jaman-jaman sini putarwan januti saka kainuli 亲爱的主 你曾命令我要去结出果子 求你让我们活出你公义信实的样式 帮助我们勇于见证 使人听见 经历你的福音 奉主名求 阿们 Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kacinana izoi cuaca jikang pasung armanda tua kainua cema saka mali-mali 大家平安